Nibyo reka mbasuze mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco, yakaba ari Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye tugenda tubategura kandi tukabagezaho, byibanda kandi kenshi bikagaruka ku ntambara n'imirwano bikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka ku makuru akomeye cyane ingabo za Tanzania zongeye kuvugwa mu bageze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa 23 bashyigikiye igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe aba baherukaga kuvugwa mu ntangiriro z'uyu mwaka mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki ni igihugu cya kabiri cyo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kivuzweho gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'intambara bahanganyemo na AFC M23. Abenshi bavuga yuko nubwo byatangiye bihishwa ariko ngo bishobora guserura hakabaho kujya ku karubanda nk'uko byagenze ku ngabo z'u Burundi, aho nazo zatangiye zikorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa AFC M23, ariko bikaza kurangira bimenyekanye. Kuri biravuga ko ingabo za Tanzania zamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo aho ziteguye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turareba umubare wari kuvugwa kuhagera, ibikoresho bafite ndetse n'intego ibazanye. Andi makuru tuza kugarukaho ni imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana Rubaya n'ibitero bikomeye cyane byagabwe muri tuno duce, hamwe n'ibitero byagabwe n'ingaruka byagize ndetse n'ibice byigaruriwe muri teritwari ya Masisi mu nkengero za Rubaya. Turasoreza mu Minembwe ariko nanone ahari kuvugwa imirwano ikomeye cyane ndetse yasize ikangananije abatari bakeya. Ni nyuma yuko kuri ubu Minembwe kuyifata byananiranye. Amakuru akaba avuga yuko muri bino bikorwa byo guhagarika ibitero bya leta ya Kongo, AFC M23 nayo yaba yakoresheje drone za KT2, drone zikomeye cyane zizwiho ubushobozi buhambaye zifashishwa n'abarwanyi ba AFC mu 23. Nabyo turaza kwigarukaho, ariko muri aya makuru tugufite n'andi agiye atandukanye menshi turibuze gukomozaho. Gusa by'umwihariko murabizi ko tugaruka kandi tukibanda ku makuru ajyanye n'ibirimo kujya mbere ndetse n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkaba ngiye kwinjira ku kintu gikomeye cyane, ari byo urugamba rurimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo rukomeje kugaragaramo impinduka, nubwo bivuga ko no muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice birimo Masisi, Rucuru ndetse na Warikare, amakuru avuga ko utu duce dukomeje gututumbamo umwuka w'imirwano ikomeye cyane ndetse n'intambara z'urudaca zishobora kwaduka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mikoranire hagati ya Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga abakuru b'ibihugu byombi Samia Suluhu Hassan ndetse na President Juan Felix Tshisekedi Tshilombo, aba ngo bafashe intambwe ikomeye cyane ndetse kuri ubu bikaba bivugwa yuko barimo gukorana hagati mu nzego zombi mu bashinzwe umutekano. Amakuru avuga ko ari urumwe mu rugendo rw'umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berekeje muri Tanzania. Uyu mu kugerayo yaganiriye n'abayobozi bagiye batandukanye muri kino gihugu, ndetse bikavugwa ko harimo na Guy Kabombo Mudamvayita. Ubwo bageraga muri bino bice ngo baganiriye byinshi, ndetse amakuru akavuga yuko ngo ibyabaye muri tuno duce bigaragaza neza ibikomeje kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'ishusho ihambaye y'ibirimo kuba. Amakuru akavuga yuko AFC M23 isabwa ingufu zishoboka zose kugira ngo ibashe guhangara runo rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu ibihamya bigaragaza neza ko AFC M23 yamenye neza yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba harimo kubera inkundura y'imirwano, nayitegura ibitero bikomeye cyane yifashishamo indege. Ariko ngo ibi nibyo byatumye abasirikare ba Tanzania bashobora kuba baje ku mirongo y'imbere ku rugamba hano mu duce tugiye dutandukanye. Icyakoza abasirikare ba Tanzania si ku nshuro ya mbere bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bakavugwa mu mirwano. Amakuru avuga neza yuko mu minsi yashize ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoranye na Tanzania, ariko ngo ibyo ntabwo byigeze bitanga umusaruro. Aba bavuzweho kuzana imbunda zirimo sabasaba. Kuri inshuro rero biravuga ko mu bice birimo Baraka ndetse n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo hageze abasirikare ba Tanzania baciye muri Lake Tanganyika. Amakuru yemeza neza yuko aba basirikare ba Tanzania
babarirwa muri 700 bageze hano ku mirongo imbere ku rugamba gufasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwigarurira imyanya igiye itandukanye irimo ibirindiro bya Kamanyora ndetse na Kaziba, ikibuga cy'indege cya Kavumu hamwe n'indi myanya igiye itandukanye. Amakuru agaragaza neza yuko AFC M23 ifite amakuru ahagije ku bijyanye no kuza kw'abasirikare bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yagiye ivuga yuko ifite n'amakuru y'ibindi bihugu bifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abarwanyi ba AFC M23 bagiye bavuga ko ingabo zo muri Angola kwa Perezida João Lourenço Emmanuel Conclave nazo zibarizwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano yo gushyigikira ndetse no gufasha uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu Angola yarangije hano ku mirongo imbere ku rugamba kwageza abasirikare babarirwa mu majana, ariko amakuru akemeza neza yuko kugeza kuri ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko Angola irasabwa imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo ikavaninge kino kibazo, kubera yuko iri mu buhuza hagati y'abarwanyi ba AFC M23 ndetse na leta y'Kinshasa. Ibyo bituma kino gihugu gisabwa kwitonda mu kugaragaza abasirikare bacyo ku mirongo imbere ku rugamba, ngo nyamara Angola yarishyuwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo izane hano bano basirikare. Ibyo nibyo biri kuba kuri Tanzania, ku Burundi ndetse n'abandi, nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho. Amakuru agaragaza ko ingabo za Tanzania zishobora kuba zagira uruhare rukomeye cyane mu ifatwa ry'ibice bya Minembwe, kubera yuko bahageze nyuma yuko bimaze iminsi byarabaye ingorabahizi. Amakuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasaga naho cyane no gufata Minembwe, kubera ibitero byo kunaniza runo ruhande byakorwaga na AFC M23 MLTP twirwaneho, ndetse ingabo za leta zo zikaba zaravuze yuko muri ibyo bitero habayeho yuko izi MLTP twirwaneho ndetse na AFC 23 banifashishijemo ingabo z'u Rwanda zibafasha gusubiza inyuma runo ruhande. Gusa AFC M23 na MLTP twirwaneho barabihakana. Bamwe mu bayobozi bakomeye cyane barimo nka Rugabo Fidele bakomeje gutangaza yuko nyuma yuko bari bamaze kubona yuko bashobora gutsindwa uru rugamba, kuri ubu ngubu basa nkaho bizeye intsinzi. Bavuga yuko bashobora no kwisubiza uduce bamaze iminsi barambuwe, ariko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kikavuga ko ibyo bidashobora kuba byakunda n'umunsi wa rimwe. Ibitero byagabwe muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya biravuga ko byagize ingaruka zikomeye cyane, kubera ko byibasiriye urusengero ndetse n'agashyamba kari hafi aho ngaho. Bikavuga ko aka gashyamba kabonekagamo inyeshyamba za AFC M23. Urusengero ngo si ku nshuro ya mbere rurashwe cyangwa se rwaba rurashweho, kubera yuko biravuga ko ari ku nshuro ya kabiri uru rusengero rushobora kuba rurashweho n'ibitero bya drone by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba AFC M23 ngo bakuzwe mu nkokora ku buryo budasanzwe na kino gitero, kubera ko ngo cyahitanye bamwe muri bano barwanye bari muri ako gashyamba kegereye runo rusengero rwo muri teritwari ya Masisi, rukunze kwifashishwa n'abarwanyi ba AFC M23 mu gutegura ibikorwa byabo bigiye bitandukanye, kubera yuko amakuru avuga yuko mu by'ukuri nta bakristo bagikorera ibikorwa byo gusenga kuri runo rusengero. Amakuru avuga ko mu busanzwe urusengero rusa nkaho rwari urw'umuturage ku giti cye, ariko ubu rwari rusanzwe rukoreshwa n'abarwanyi ba AFC M23 mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ngo birakekwa ko AFC M23 yaba yaragambaniwe, amakuru agatangwa ku gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo bakabasha kwakira ndetse no kubona aho AFC M23 irimo irapangira imigambi, ndetse ngo hakunze no kuba hari abayobozi bagiye batandukanye b'uyu mutwe. Bityo AFC M23 ihitihura n'uruva gusenya, kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahise bategura operasiyo karabutaka, ari nayo yabaye kuva mu ijoro rishyira kuri itariki ya 21. Igitero gikomeye cyane cya drone yo mu bwoko bwa CH4 ngo nicyo kibasiye ino myanya, ndetse kandi bivugwa yuko iyi drone ngo yarashe ku buryo bukomeye cyane, kubera yuko hari n'ibiti byo muri ako gashyamba kegereye urusengero ho muri teritwari ya Rubaya byaje gushyirwa hasi no kurasa cyangwa se n'urusaku rw'aya masasu, kubera yuko bizabaye mu masaha nijoro kandi hamaze iminsi bumvikana imirwano mu bice byegereye Rubaya
ngo abenshi mu baturage ntabwo bigeze bamenya niba koko ibi bitero cyangwa se urusaku rw'intwaro rwabashije kumvikana mu gihe gito cyane ngo rwaba rwumvikanye neza imbere indani muri Rubaya, kubera yuko ngo ibi iyo baramuka babimenye bamwe kuri ubu bashobora kuba bari bamaze gusohoka muri kano gace kubera gutinya ibitero bikomeye cyane bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi myanya. Amakuru yemeza yuko AFC M23 iri mu byago bikomeye cyane muri kano gace, kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC bafatanyije na Wazalendo bamaze kwigarurira ibice bikomeye cyane aho bita Kasenyi ndetse n'aho bita Bibatama. Utu duce nutwo muri Kibabi, ndetse bivuga ko usibye Kibabi Kinigi nayo imerewe nabi. Amakuru avuga yuko Rubaya ntago iragirwamo n'abarwanyi ba FARDC, ndetse yewe baracyari inyuma ho gatoya muri kilometero zikabakaba mu 10, ariko ngo ibice barimo biteye ubwoba n'igishyika abarwanyi ba AFC M23 kubera yuko ibice biri strategique kuri Rubaya byamaze gufatwa. Ubu tuvugana abarwanyi ba AFC M23 ngo baryamiye amajanja ku marembo ya Rubaya isaha iyo ariyo yose, bazi ko bashobora kugabwaho ibitero. Ariko amakuru avuga yuko AFC M23 yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kwirwanaho ndetse no kwikiza umwanzi ari w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku nshuro ya mbere babasha gusubiza inyuma ndetse no kwambura ububasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri bino bice. Ariko amakuru avuga yuko kuri inshuro bananiwe kongera gusubiza inyuma ibitero byagabwe bundi bushya, ibizwi nka control attaque, byagabwe bundi bushya n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri kano gace ka Rubaya. Ubu tuvugana amakuru avuga yuko AFC M23 yakoresheje imbaraga zose zishoboka, ariko biba iby'ubusa. Ibice n'ubundi bakomeje kubizamburwa. Ariko kandi amakuru avuga yuko igitero gikomeye cyane simusiga karundura karabutaka cyagabwe hano imbere indani muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi kuri runo rusengero cyongeye gukoma mu nkokora ndetse no gukangaranya abarwanyi ba AFC M23. Amakuru avuga ko iki gitero cyagabwe muri kino gice kuri urusengero cyashakaga guhitana cyangwa se ari hagamijwe umuyobozi wa AFC M23 Erasto Bahati Musanga, ndetse ngo kuri ubu usigaye agendana umunsi ku wundi n'umuyobozi wa hano muri Masisi bita Emmanuel Ndizeye. Aba bombi ngo iki gitero cy'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya drone bivugwa yuko ngo hari gahunda yo kubahitana. Ibi kandi ngo byakozwe aho bita guest house n'ubundi nanone hano muri kano gace ko muri teritwari ya Masisi Karubaya, ubwo bifuzaga guhitana bamwe mu bayobozi byakekwaga ko bari baraye muri tuno duce. Bikavuga ko n'abarimo General Sultan Emmanuel Makenga yari yahagaragaye, ariko ngo yari yamaze kugenda. N'uwitwa Erasto Bahati Musanga nawe ngo yakijijwe no kuba yari yamaze kuva muri kano gace. Ibi rero ngo birimo birakorwa nk'igeragezwa rikomeye cyane ryo gushaka guhirika ibibuye bikomeye cyane byo muri AFC M23 bishobora gutuma umusozi wari ufashwe nabyo wose uhiri mu kanyanyagira hasi, bikorohera igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda uru rugamba. Amakuru avuga yuko ibi bitero byagabwe hano bitabashije kugera ku ntego yabyo nk'uko byifuzwaga. Gusa icyakoza ngo byangije iyi nyubako y'abarwanyi ba AFC M23 yari isanzwe ari urusengero, ndetse kandi amakuru avuga yuko abarwanyi ba AFC M23 muri kano gace bakangaranye. Gusa ikiyongeraho nuko ngo M23 ifite intwaro zikomeye cyane zigerageza guhangana n'ibi bitero bya drone, kubera yuko impamvu ibi bitero bya drone bikunze kugabwa mu masaha y'ijoro kandi bitunguranye nuko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazi neza kandi bizeye ko inyeshyamba za M23 ngo zifite ibisasu bikomeye cyane byo guhangana n'izi drone, ariko ngo hari gukoreshwa ubushobozi bwose bushoboka na tekinike zose zihambaye mu kwikiza ndetse no guhagarika mu by'ukuri abarwanyi ba M23 muri bino bice. Bivuga ko bino bitero byagabwe hano byahitanye abagera kuri 30 muri AFC M23, nubwo hagikusanwa iperereza ndetse n'amakuru kugira ngo hamenyekane umubare nyirizina w'abatakarije ubuzima muri kino gitero cyo muri teritwari ya Masisi mu gace ka Rubaya, kazwiho kuba kari kugenzurwa kandi kari mu maboko n'ibiganza by'inyeshyamba za AFC M23. Aka gace biravugwa ko kagwemo abagera kuri 30 nyuma y'ibitero bikomeye cyane byahagabwe, ngo ariko byakuruye umujinya udasanzwe, kubera yuko ubu tuvugana amakuru ngo aremeza neza yuko igisirikare cya leta
ya AFC 23 bita Kivu ya leta ya Kivu, ubu ngubu tuvugana ngo barimo gutegura ibitero bigamije kwihorera ku ngabo za leta, kuba ariko ngo bababajwe ku buryo budasanzwe n'ibitero bagabweho n'uruhande rwa leta. Leta y'Kinshasa ariko iremeza yuko ibi bitero bitari buze guhagarara, ndetse ntabwo yigeze igaragaza ukwicuza ku bitero yagabye kuri AFC 23. Ni nk'uko bigenda muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira kandi amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ariko reka nkubwire yuko ubwo ibi bitero byo muri Masisi bikomeje kumvikana ndetse n'ifatwa ry'ibice, AFC M23 ikomeje kurema igikorwa gikomeye cyane cyugajwe no kurekarama. Ariko amakuru akomeye cyane aherutse kujya ahagaragara cyangwa se akomeje kujya hanze, n'amakuru avuga yuko leta y'Kinshasa yateguje n'ibindi bitero bikomeye cyane nk'ibi ngibi mu bice birimo Goma ndetse na Bukavu, bityo ngo bikigarurirwa cyangwa se bikamburwa zino nyeshyamba za AFC M23. Muri Kivu y'Amajyepfo amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibitero by'ibanga by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri AFC M23 bitigeze bihagarika uyu mutwe. Amakuru aremeza yuko AFC M23 yakiriye ubufasha bukomeye cyane bw'indege. Izi ndege ngo nizo zibangamiye ku buryo budasanzwe igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri gahunda bari bafite yo kwigarurira agace ka Minembwe. Amakuru avuga yuko urugero rugaragara rw'ibitero bikomeye cyane ndetse n'imirwano irimo kumvikana muri kano gace nuko amasasu yatangiye kumvikana muri Uvira ndetse no muri Bujumbura. Ari nayo mpamvu benshi ngo barimo kwikanga bavuga yuko ibitero bikomeye cyane birimo kuba cyangwa se no mirwano ikomeje kumvikana hano ngo yaba irimo irasatira igice cy'u Burundi, ariko aya makuru ngo ntago ariyo, ndetse ngo ni ikinyoma gikomeye cyane kirimo kiravugwa hano. Colonel Michel Akopo Bangala, umwe mu bayobozi bakomeye cyane bayoboye urugamba hano muri bino bice, yemeje yuko impamvu nyamukuru yatumye kugeza uyu munsi batarimo kubasha kwegukana intsinzi ari uko basubijwe inyuma n'ibitero bya drone izi nyeshyamba zakiriye ubwo ibice bya Minembwe Centre ndetse n'ikibuga cy'indege byari bigiye gufatwa. Umuvugizi wa AFC 23 yavuze yuko uruhande rwa leta ya Kongo rurimo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, kandi ngo ibitero bikaba birimo kugira ingaruka zikomeye cyane. Gusa umwe mu bayobozi bakomeye nanone ba MRDP twirwaneho, mbere yuko ibi bitero by'indege biba muri tuno duce, yari yatangaje yuko bazengurutswe ndetse ngo inzira yonyine bari basigaje ari urupfu, kubera yuko bari bamaze guhura n'uruva gusenya ndetse no gutakaza inzira zose bagombaga kubonamo ubufasha. Ngo nibwo ibitero by'indege byahagurutse bijya gutabara bano ba MRDP twirwaneho ndetse na 23. Ibi bitero koko ngo byakoze akazi gakomeye cyane mu ngabo za leta, bityo bafata iya mbere basubira inyuma ndetse batanga inzira kuri MRDP twirwaneho bifuzaga gufata matekwa zayo nyinshi. Ubu tuvugana muri Hopretu, Fizi ndetse na Uvira, amakuru avuga ko Minembwe iri gushakishwa, ariko ngo Mikenye, Bibokoboko, Karingi, Kakenge, Itombwe, Kirembwe, Bijombo, Kigoma, Rurambo, Murenge, Runingu, Remera, Runundu, Kiziba, Kakenye, aho bita Itabora, Karingi ndetse na Bibogobogo ari bimwe mu bice birimo kwifuzwa cyane n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kuri ubu amakuru aravuga yuko ngo badashobora kuba bahagarika ibitero bikomeye cyane bakomeje kugaba muri bino bice, kubera yuko amakuru aravuga yuko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kwikusanyiriza muri Baraka ndetse na Uvira. Amakuru aremeza yuko abandi basirikare benshi baherutse kwambuka ikiyaga binjira muri Baraka, ndetse aya makuru akaba avuga yuko hari n'abandi bakomando kabuhariwe baturutse mu gihugu cy'u Burundi baziye mu makamyo binjira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba ngo nta kindi kibazanye no gutsinda inyeshyamba za AFC 23, nk'uko amakuru akomeje kutugeraho arimo kurushaho kugenda abitangaza. Ngo urugamba rwa hano muri teritwari ya Masisi rwatumye AFC M23 yibuka ko iherutse kubwirwa yuko igiye kwamburwa ibice birimo Goma ndetse na Bukavu, ariko kandi ngo Bukavu iri gusatirwa cyane ugereranyije n'utundi duce, kubera yuko ibitero n'imirwano bikomeje kuba muri Kivu y'Amajyepfo biragaragaramo imbaraga zikomeye ishyaka
ndetse no gushyirwamo ingufu kurusha ibitero biba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ari nayo mpamvu bavuga yuko Bukavu ishobora gufatwa mbere ya Goma. Ibi biratangazwa yuko bishobora gukunda kubera yuko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo koko basubize inyuma aba barwanyi ba AFCM 23. Haratekerezwa inzira zose zishoboka zishobora gukoreshwa kugira ngo AFCM 23 ndetse na MRDP twirwaneho basubire inyuma. Inkuru irimo iraturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo ivuga yuko bitandukanye n'ibyavugwaga n'uwo bita Nyarugabo bise propaganda za MRDP twirwaneho nda M23. Ngo ubu tuvugana guverinoma irimo gusana radiyo y'abaturage ya Minembwe yumvikana muri tuno duce, radiyo ya Monisco. Ubu kandi bikaba bivugwa ko ngo hifashishijwe imirasire y'izuba yagejejwe hano n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byatangiye gutambutswa kuri radiyo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo iyi radiyo yongeye gukora ndetse bivuga yuko iyi radiyo mbere yagize uruhare runini mu gukwirakwiza ibinyoma ndetse n'icyo bise propaganda manipulation za AFCM 23 binyuze ko bita Fidel Rugabo. Gusa ubu tuvugana ngo iyi radiyo ikaba yahagayitse gutangaza ibyo biganiro kubera yuko ingabo za leta bigaragara ko ari bo bongeye kuyikontrola cyangwa se kuyigenzura. Ni mu gihe aho bita Ngomo aha n'ubundi nanone muri tuno duce haravugwa ibikorwa bikomeye cyane by'urugamba ngo byasize bitanye benshi mu barwanyi ba AFCM 23. Siyo yenyine gusa ndetse na MRDP twirwaneho na Red Tabara hano muri bino bice. Amakuru avuga yuko ibitero byabaye muri tuno duce byahitanye abarwanyi benshi cyane mu bari bitabiriye kujya kurwanayo. Ariko kandi ngo ibiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo ku barwanyi bakomeje gutakariza urugamba muri bino bice, amazina yabo ndetse n'imyirondoro yabo bikomeje kugirwa ibanga. Ibi ngo bigatuma benshi bibaza impamvu nyamukuru yaba irimo gutuma amazina ndetse n'imyirondoro yabo igirwa ibanga. Ariko kandi nanone bivuga ko bishoboka ko yaba ari muri gahunda yo kudatangaza imibare y'abarimo guhitanwa n'urugamba. Tukiri kuba barimo guhitanwa n'urugamba, igisirikare cya 23 kigambye igikorwa gikomeye cyane, ariko uruhande rundi bahanganye rukaba rwabiteye utwatsi. Ndagira ngo nkumenyeshe neza ibyo AFCM 23 yavuze. Amakuru akomeje guturuka muri Minembwe ngo arerekana uburakari bw'imirwano imaze iminsi yanganishije ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'imitwe ya Nkatwirwaneho iri mu bufatanye n'ihuriro rya AFCM 23. Inkuru zituruka mu binyamakuru bitandukanye byo muri kano karere ndetse n'abasesenguzi bakurikirana hafi ibera ku rugamba bagaragaza ko muri iki cyumweru kimwe gusa hamaze kuba imirwano ikomeye cyane, ndetse yongeye kugaragaza ko impande zombi zifite ishyaka na gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kugumana ibi bice. Ni muri urwo rwego AFCM 23 yatangaje yuko muri iyi mirwano imaze iminsi iba ngo bamaze guhitana abakabakaba muri 235, ariko igitangaje ngo abo mu ngabo z'u Burundi FDNB bonyine. Nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro, ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se bwa FDNB ntabwo burigera bugira icyo butangaza, akomeje gukwirakwira mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntara muri ako gace. AFCM 23 MRDP twirwaneho baravuga ko aba barwanyi bonyine gusa bagera kuri 235 ngo arabo mu ngabo z'u Burundi. Minembwe imyaka myinshi maze iri mu bice byakunze kurangwa n'umutekano muke, yongeye kuba imwe mu ngingo zikomeye z'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu byumweru bishize ingabo z'u Burundi zongera umubare w'abasirikare boherezwa muri aka gace nyuma yo kunyura mu nzira ya Bibokoboko berekeza ku birindiro bitandukanye byo muri Minembwe. Icyo gikorwa cyari kigamije gufasha FARDC kongera kugenzura ibice byari bimaze igihe bivugwamo ibikorwa by'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Icyakora imiterere y'ako karere igizwe n'imisozi miremire, ibibaya byimbitse n'inzira zigoranye byatumye ibikorwa bya gisirikare biba ingorabahizi, ariko nubwo byari ingorabahizi byakomeje gukorwa